ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay mo't dayjay aka anakam. Manipod na sumok na ti aginom iti arak. Nagbalin mo't ang mamartag. Ay, huwan nga ron ba ng dungaw? No muna, takadwa na pa ni Paribadaong. Laklakayan ti barkada na nga ginom. Ay, anda pa'y kadwa na amay sa alalaki. Isaw, tinangisungsong kenkwa na. Uray mo't ni Parikulas, bartek mo't amaysa. Laklakayan mat amay sa. Awan manak nakem na. Imbis abagbagaan na dagiti dua. Isupay, ti ari-ari ti ara. Kanayon da siguro nga agsumlang ka ni Marituyang dukas dya amabartek. Banang dungaw. Agungot ka kanimat no agbarta ka. Ay, awan ti babae amaragsakan no mabartek ti asawa na. Nakarubwat kamat kwarog. Ingka kadiag pasada, wano ingka manen makiinom. Nakagpasada anday, tapno ada paginom may. Ti kadi pa naginom mo ti yor orno ngam. Ay, kasanong adda balasang nga gusto ken ka no kasta kamay. Isumot lang nga isaw. Kwarugak iday. Kwarugak tulat taing ganat inggana. Ay, day tagalad mo ti kayat ko asawen, kwarog. No kastamlat ta amamartag. Ay, saan ka makaasawa? Apay nga di sa anak pa nga agbarbartay. Awan latamot ti mayat kanyak antay. Ay, saan mo mat ngamin nga nagtiagaram? Kasanungay ang makaasawa ka? Dumteng to dayta, antay. No dumteng tupay Ay, amangan no agbalaw kanto, laklakayan kagayam nga awan pa'y asawam. Awan lin na kaya iti asawa, antay. Addan to pa'y mayat iti agkubkub mo abalik bayan. Papanam ka de, Chep. Nakagpasada, kulas. Abay, di mo ipasada ti tricycle nga ipaspasadam. Sinublat damad, Chep. Adda ka no papanan ti aking kukway ti tricycle. Ay, intaman kit di uminom, Chep. Ang mga no agungot ni nanang mao kan ti asawam. Awan maaramidan da, no nalpastan nga iminom. Bayan nyo pa'y tapasada. Intakit di uminom, Chep. Inta nga roday. Kasapulan man ti karabukub ko ti paayos. Win, Chep. No saan ka makaraman iti arak, ay sos, aglaladot ka Arak ti mang paspasaran ta kanyak. Inta nga rodan. Awan mat ni tata ba dong akadwata? Kaslawan makitkitak ka ni Badong Mau, maray. Adda simurutan na kabagyan na maray. Padasan na kano ti makiusok. Makiusok? Anya nga iti usokan da. Mga ramid da kano iti usok iti unag ti daga. Adda kano maalad a balitaw. Jay makiusok iti balitaw? Ay, ang mga nuinton agawid ni Badong Mau kat addanton balitok yaw. Wano, ay, balitok to amin ang ipon na. Ay, nagkasaten ngay no addan tupay. Ang mga nuento nagaway kat awan apulaws. Ginasat kanumo day jay maray. Wan matkit di maray. No swerte da, di ada balitok da. Ay nasaya at ano kasta, ngam no awan ay kat malas da. Kunak nga may nasaanan ang mapantagbang kag kamilaangag. Ang napanlatamag. Kaya't namot siguro apadasan ati agbalitok, maray. Nabartagtan sa matan. Chep. San pa'y? Numaybos ti kwartata. Mangipalistata pa iti ara kay ti agbambantay ti staur. Kunakon kay. Anda kayo dito. Sino day talakay, Chep? San ko nga amo day talakay, Inabartakan. Di nak mailasain. Siya tinataar ang Kapitan Inting.
Natar ka gaya ma. Kamamukla nga natar ka. Kunak no asino itayan tiyo may agam ambing. Sa anak nga agambing, taadamat igatang ko iti arak. Kasta ka de. Gumatang ka nga ruda na iti pagsasangwan tayo. Ay kapuna. No problem. Alangan mat nga agtitin na likod tayo. No, ti malikod ka na kat itangat ko ang mamimpinsan ti arak. Dagal saylang. Ay, una yan, Kwarog. Nabartag ka manay. Sana ka nabartay, kagawad. Edo pa iti pagyanan ti arak iti buksit ka. Dandani di ka lang aroden makapag na. Ibaga masaan ka nabartag? Ingkakit maturugan. Ay, unay daytan nga arak. Anya launay ay atiramanday ta nga arak. Nagimas kan arak. Naglamuyaw ti ayos mao iti karabukob ka. Nga oray ipaturayaw ang mabartag kayaw. Sapay sumanao ka no mabartag ka. Nabartag ka kadimat kagawad. Sumanaw kamat. O di nabartag kamat nga raw. Mabartag ka ni tisan at imimtimiti arak. Aya, mukbay, no ilamlamang mau ti uminaw, no wanti makakit-kita, ha? Apay ko mga ilamlamang ko ngay. Basta jak kaya ti uminom iti arak, tada nga minakam ko, amaw ka makabartag. Apay ngarap ngay, ngaglaklako ka. Una yan ta't suram si Kakulas. Tao ka kadipay. San ka dinalimpyo ti matam, nana? Di na ka din mabigbeg. Tapay adamagam nga ino tao Kita man talupot mau. Nagilos ka siguro iti kapitakan, wano sa dinuditan. Naigalisak nga rudmat, natulidak pay, iswa kastoy. Kasanon nga ino adda ng sarunukan ka abataw. Bayam nulagat tagpada kami anabartak iti day abato. Ay nabartak ka talagan. Mabartak ay amot ti bataw. Apay kumaasa na mabartak ngay, no uminom matiti arak, Ti maitulid abataw, ti kunak amang sarunukan ka, saan kat anibato a taaw, hay surun kaw. Kasurun mo ka dita bagim, tasang ka makaawawat, Tasyak paikit din ti san amakawawat, ay dita ka man langang, Kadwam kadimanan ni Kwarog, anapan nagbartag. Wan, kapitan. Sayag tadi kay May. Daragsak ti aginom. Madi, tinalabas apan naginom. Pangagalang iti banog, kap. Liw-liwa tinabanog kunak manlaengan. Saan ang pangagas iti banog ti arak? Nudikat, ad-adda, ang makaitat iti sakit. Anya nga rutiyan mo mapangagas iti banog. Alaman? Simple. Inana, ti pagagas iti banog. Aginana ka, tapno maikat ti banog mo. Saan ka nga agin inom ka iti arak? Makapadakas iti salunat. No nalabas, ti panaginom mo iti arak. Napay nga rin nga ilako da. No makapadakas iti salunat, kap. Adakan ka. No abuswam, ti uminom iti arak. Wano saan? Kwarog, di kay kaday mabaen. Pasaray agkuyog kayo kan Nicolas amapan uminom. Anya ko matipagba'inan, may? Kat kwartami mo tigat gatang, may? Antay?
Kwartayo nga agpaiso. Angem nagalas ti aramid yun no nabartek kayon. Kas kaila agkumpare. Umapaldalaang. No kaya't na adi aramidan damay. Saan da nga rod kayat? Da kayo lang ti kasta. Ay, siyak pa'y kat ti mabainan. Anya ko matikabain ka? Saan ko matadaw-dawatin ka dakwada ti pag-ininom ka? Ay kasanon, nuga po iti kababartek yaw. Kat addadakas a mapasamak kada kayo. Ay, asidag ti disgrasya iti nabartek. Awan ti dakas sa mapasama kada kami, antay. Enjoy life ko na dangaraw. Naglumba ka no dakulas kan kwarog. Ay, nabarbartak da ngamin. Ay, tulungan nyo man ida, kapitan. Ha? Ay, sa dino ti paglumlumbaan da? Ay, nagsakay da ka no Tinuang, sada si Malug iti turod, kapitan. Anya? Ay, kaya't mo asawan. Naglumbad ay tinakipat adalan a sumalog. Wan, kapitan. Nabaddakan tinuang tisaka ni Kulas. Ay, ingaraw daman nga rudan ti bartakdan. Ay, ni kwarog. Anya tinapasamakan kwa na. Iti nakadaanon da iti baba. Natnag, kapitan. Imbag ato saan nabaddakan tinuang jubuksit na. Ay, una yan dagit si abartak. Sige, tamang kita ak iti kadwak, tamapan mi ida kitain. Agyaman ako na, kapitan. Ay na, dayjay akulas na talaga. Imbis a matulungan nakitirigat ko. Ngam saan mo, tanay na yunan naman. Adda kanu ijay dagiti dua abartek. Kuna kun kahit nga dadakas ang mapasamak da. Kunak nga main asaan da asumang at ijay turod ta nabartek da. Impapilit dalat da. Ay, basta nabartek dagijay adwa. Riribok ti sapulan da. Sapay bumulbulod ti asawa ni Kulas iti kwarta tapag paagas kanaw ti anak da. Pero wisyo ti ammo dagijay adwa. Ay na, masurunak. Ay, kaasi ti asawa ni Kulas. Nanayunan ti parikot na gapu iti arak. Ay, wen nga rod mare. Unay lakit ngamin ti rawot da iti arak. Ay, mangiramraman da. Masiguradaw ka masurun ita ti asawa ni Kulas. Agdala nga rod parikot nan, ninayunan pa'y lang ti bartek nga asawa na. Ay, no saan lang akaanakan ni Inteng. Ay, jak kumamot pagtaktakan iti panawan ni Kwarog. Kanya nga ta tinapasama. Saan da nga ta napakaruan? Kuna dagiti nakakita, anabaddekan kanu tinwang tisakan ni Kulas. Ay, kat ni kwarog nga eh. Natinag kano kat nakadanon ije baba. Iswaday jay, nadunor. Ay, dayta tikunak nga itdanti arak. Ay, pudno takunam. Ay, no saan daan na bartek? Adayo kuma anagsakay da itinwang. Ay, anya ngay ita tinapasamak kadakwada. Ay, huwan nga raw, banang dungaw. Banang dungaw? Ti matuktor day jay. Asit ganta. Ay, isungag paiso. Ay, naggapo siguro iti ayan dagiti dwa. Ay, sige, tainak agdamag. Kalpasan ti X-ray ni Kulas. Adda ka no fracture ti saka na. Ay, masapul ang masiminto. Ay, masiminto, kapitan? Wayne. Ay, agasem. Binaddakan tinwang. Ay, imbag taubing pa'y denwang. No ngay nataangan denwang. Ay, di pa'y narumak ti saka na. Imbag tasan a jeropa na ti binaddakan tinwang.
Ay, anya nga tantilanganan no kasjay. Ay, delikado na, no di rupa na. Ay, amangan, no saanan akulas ti rupa na. No nairis, ti agong na. Apay kumamat asaanan ako lastiro pa na. Ay, si kamat. Ay, siyempre. Ado, ti saan ang makabigbig kan kwa na. No awan to ti agong na. Ala, mapantayo nga rudan, iti ayanda. Ay, una yan ti kasta alangayaw. Ado ti benda ti rupam, kwarog. Nagsakit ti rupa kanday. Ay, nalaslas ti muging kaw. Imbag tabing kaw, tinaka ito paak. Saan abataw? Agyaman ka, tasaan ana ires deta lugpap nga agong mo. Ha? Ay, kimarukot nga rod nga awan agong mon. Anya ngay ita. Saan nga minamakaawat day dyan, Wang? Pagsarsardang lang nga ruday, di pa'y lasumardang. Natinagak lakit nga raw. Kasano asumardeng, kat nakabuelo nga agtartaray asumalog ijay turod. Mabalin ayamat asumardeng adagaws. Basol day dyan, Wang, antay. Ay, saan mo apabasulan jay nuwang? Gapo iti bartakyo, naglumba kayo kiidain? Ita, addanda tarupam, loko. Anya nga ita kulas. Madala nga rod binda taro pa maun. Nasimento pa iti sakam. Kaslaki ti adig iti balay na simintaw. Salbag tumad day dyan, Wang. Kitkitaan na at tao, baddakan na kitdain. Ay, no saan nyo asinakayan a pinaglumba awan dayta. Awan na muna day dyan, Wang. Sika, ti awan am muna. Intun kwan, inak gumatang iti arak, tagrenak ka. Ay, huwan man kiti bakit. Iso ti inumag, tapno maap ti ut amarikriknak. Ay, salbag ka kidi. Kastam lang aro dun. Arak pa'y lang ti adda di tapanunot mo. Ay, anya ti klase matao. Ay, nagngingina pa'y mo't nga ro ti agas mo. Apay, manuti ko na ti doktor magastos dito yung ospital. Bakit? Nakagatang ka ka din iti agas ko. Ay, nagut-ot na ito'y nabadakan asakak. Ay. Inak pa'y mang diskitar iti igatang ko. Taawan mat inted mo kanyak a kwarta. No awan ti agpautang. O, kasanon. Ay, awan la ka din ti duldulin mo a kwarta, bakit? Kasano ko mga ada na idulin ko? Kat awan mat inted mo. Di mat makibarbar ka dati amom. Ay, ingka man nga rod umutang kinikagawad ko anang no ikan na ka. Tidakes, no saan nga agpautang? Ano, samati ut-ut tasugat mo. Agpakaasi ka, bakit? Naut-ut talaga to'y saka. No inornong mo kumatim barbartak mo. Diada ko makwarta. Ditakan, tinak agdiskitar. Babawi ko na din nagururnaw. Itataka sa pulak. Awan madadaan na mausar ka. Ay, babawi ka. Anya ngay itata itsuram, kwarog. Awan pa'y asawam, ngam ay nadait matan tarupam. Imbag no adda pa'y mailawan ken ka abalasang. Huwin nga ro dantay. Naglaadak matay. Kasano pa'y amakarumak ita. Inudim nga kakuma iti pamagbaga. Asaan ka nga uminom iti arak. Ay, saan kumamot ang napasamak ken katikasta. Ay, nimot nga min kulas ti patpatsyam. Ay, iso nga ro ngagpada kami na disgrasya. Isu nga idyanyo ti arak. Tapno mayadayo kayo iti disgrasya. Unantay, sana na maulit. Diyak kayatin ti madisgrasya. Kayat ko pa iti agbihan. Ay na, kwarog! Saan adakis ti uminom iti arak? Nulakat saan analabas?
Ngam sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Leticia Prieto Ancheta, dita Itiage Isabela. Ala sigay! Didon, tinagdibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Nagbasig magaya, minti bagas. Hape adi ka na panimutang pa'y, kini kumarim ko anak. Mapadak ko ma, ngam na unaak mo tinagbaing. Apay, mapain ka pa'y lang magkini kumarim, may. Kasanaw, no daduma kat sumana no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasuron. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mag. Ngam no daduma, saan amaw awatan ti ugali na. Nay, apay ngay. Saan mo takastay day? Wan nga raw, ngam kadagito'y katkasjay mo tal. Anak-wanang, yawat mo man day may sa kilo nga sukar. Sakbay ayawat ko, damagak no bayadam, wano utangaw. Sigurista ka mo ta. Ay rumbang lang. Adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang ko maday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok? Uraysan mo nga inutang no ipautang mo kanya, kagawad. Bayadak mo't adagaws, no adda kwartak. Kasano no awan pa'y kwartam, maibuston ti asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad? Anya saan? Ada pa'y utang mo, idi na pa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, oh? Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwam pa'y idi ni Jipot. Binalon mo, idi adanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, adda kamot dito'y sirok ti kayo itigid ti kalsada maray. Awan samot ni Kapitan. Awan damaray, ada seminar ni Enteng. Kahit agmay may saka nga raw di tabalayaw. Adda ni Buyet, jay kasinsin ni Kwarog. Ay na. Maray awak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas jay nalaang. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod amapan mangawit iti saba at baan ni Badaw maray. Nuwan napigsa nga agawit day jay. Nabiskad nga mintibagi na kay. Usto nga raw, agpada kami kinibadong ko asaan ang makawit itinadagsag. Makawit kamot lang iti saba, buyay. Way, napong badong. Uray doa bulig. Asiwak Saan mo mut lang ata ang maibatan, di pagsalugan. Sana pong. Igalot ko na imbag iti asiw tapno sana matinag. Alang nga raw, kaigalot ta, babay ni talupasi ti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay di balay. Nakadumatan asabat iti nibayo, hapong. Awan nga minti bagas main, baraw. Ha? Anya nga iti koneksyon ti sabay iti bagas, hapong? Ila ko may, gatang may ti bagas. Kasta ka di, hapong? Ay, kasi kayo mat. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day ta saba, tuyan. Saan pa'y muta na loob? Tulungan nakit di nga ago kays. Inakto ilako iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakaw, kitsan pa'y muta na loob? Iso nga rod at tulungan nak nga ago kays. Ilutok a banana chips. Kunak man no na loob ta ramiden ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no na loom. Saan mo't gayam?
Kahit isong agluto ka, may. Ay katun padasag mag, tainak ilakaw, bareng agswirte. Malanga raw, tulungan ka nga gukays. Nana Toyan, anya ka diday ta sinusuon mo? Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damot mako na aboy na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang ng tilakom, no agkalaan ta iti presyo. Ha? Agpaisaw balasang kaw. Golpeam ti banana chips kaw. Wala na, basta mayat ti pan nakaluto na. Ikatwan nasarangsang kan nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko, agurderak manenkan ka. Ay na, nagmayatan no gatangam tilakaw basang. Saan ako ngagsursaur. Maray, apay day ta awit mo abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay na maray, mapanak ko maagisursor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay katswerte ka ano kasta maray, nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, indak gumatangan iti bagas may kit ni Maray Kwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoom, mabalinan alakwang. Basta naanos kalakit di nga agukays, aggalay kan siyempre aglutaw. Ang nagastar mo't iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan. Parikot ko nga may ti igatang ko iti bagas. Ay, isuan na pang kayo nagteba, maray. Wan maray, tineba may di malam, inlotok itay bigat. O, kwarta itan. Bagas inton makagatang kin ni Maray Kwanang. Kunak man, nung kagisorsor ito in luto ma, chips. Nalpasan a baday. Inak gumatangan iti bagas. Imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay, nagbiitan na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanun iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglutaw iti banana chips. Una, may mayat day jayang ngam jay mapan makikinkinutaw dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan nabati at di pa na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit dain, tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan da ita. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay di mo nangag. Gumatang kunak. Saan nga umutang? Imbag dyan alawag, maray. Adda ngamin mangibaga agumatang. Inton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunak mat. Day tati kwarta. Hindi sokaon. Manuaya akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga adua? Inton makalako ak. Umayak tumanin gumatang. Inton adda manin kwarta. Adaman damagak, maray. Anya dayta, maray. Ay, agdamag kalatta, Anya ka diti ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inlako na, kat nalako na mat adagos. Iso matlagayap nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanyak, no di kat gumatangak man kunana. Nakapanunot iti pagkwartaan na, maray. Kasta ati nasayaat. Ngamen, manipod ita, saan akong ngagpautang? Ay kasanungay no awan kwarta jay tao. Agremedyo saan laeng amang namnama iti utang? Siyak mati marigatan no kasjay. Sabagay, no adda namnama enda apagutangan da. Iso adagos ti kamangan da. Nana,
Adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko apa naglutaw, na ibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote yo? Adda mo basang, gumatang ka iti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tada trabahok nana. Agluto ka iti kamote chips, ta isuman ng tigatangak. Ah, mabalin ka di ba? Wen anana. May mayat pa'y dayjay tauray basit ti asukar na, nasamitan. Kasta ka day basang. Wen nana, amin mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramidin nyo, nana. Mga ramid ka man iti chips istan di taigid ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya dayta? Paglakwan ta iti chips. Bareng agatang dagiti lumabas. Mala, mga rami na kiti basit akalapaw kan papag. Pangidiswam itilakom tuyang. No kastoy asaan ang makatrabaho iti bangkag tawan to daw. May mayat day tuyang ngam ti mapanumutan kini marikwanang. Intonor to daw, agmulat at ikamutay kan saba. Mabalin magayam nga ramidin na chips. Wag, adumet gayam ti mabalin apakaaramidan ti sabaken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti agtutubo iti batog danana tuyang. Nga. Anya dayjay nga agpaisaw. Ay, inak man kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Marituyang ang naglako iti lutlutun na at chips? Chips? Wen, manipod rinugyan na ti aglako iti chips. Saanin ang mapanumot utang kan ni Marikwanag? Kasta ka day? Wen, kwarog. Kanayunan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nga agpakaase pautangan ni Kagawa. Ano tuyang? Isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwaraw. Ti amok iti ka naluumlaeng asaba ti mabalin nga aramiden a banana chips. Ha? Ang saan mo gayam? Aya, Wen, kasano ti pamayan? kwa no naoki sa munti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wen no kalamansay iti duha nga oras. Apay ngay babad pay lang. Tapno saan ang umisayt. Ikatom ti danom na sa mugalipon iti naingpays. Agaramat ka iti slicer tapno agpapada ti ingpis na. Ay, kastagayam. Wen kwaraw. Ipritaw mo. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple. Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Ay, nawadwad mo tabilbilang ang makwarta tuyang. Ay katun no idi kumapay ang napanunot ko ti kastoy, sa anak kumakanayo na mapanumutan kini Marikwanang. Dandan hindi mo pa kaya ti mapanumutan ngay, iti agangay. Una,